Kad ću nešto jes, hoćeš ti šta? Ne, hvala, budem kasnije. Meni se ovo fakat više ne da, baš je naporno. Vidjela sam tamo neke bojanke, pa možemo ići bojati ako se Može. Ajmo. Našla sam samo crvene, žute i plave flomastere. Ma, bit će dovoljno. Oprostite, gdje je WC? Gore. Ali pisoar je zakrenut za 90 stupnjeva. Hoćeš nam se pridružiti? Pa šah zvuči zanimljiviji od umjetnosti. Vidjela sam šah na polici, ali fali pola figurica. Šah bez pola figura. To je čudno. Ma zanemari to. One šalice su mi od nekud poznate. Kad se sjetim onih bojanki i svega toga, to mora da je Mondrian. Da, jedan umjetnik. A ima još dva. Ko su druga dva? Čekaj, pa rekao si da je pisoar krivo okrenut. Da. Zašto? Pa to je Duchamovo djelo. A treći? Mora ima veze sa šahom. Bučan. Bučanovo djelo. Mondrian. Duchamp?